gelpo so the novel King of Aspiration Prayers and English na hale tene deja Instagram me kanya upload chikan bo 181 ka YouTube chode bina ko da section se le jibga nishu sabdunle jibga nishu sabdun tantan jendu amiruk Dugle, Jibking used up 427, Chodeba Sumina Timirale, Chodin Ninkin and Wichita. Oh, yeah. Jibking is up done, Chodeb Sumina, Tene, the Jangi stick up Chicanbo, Gan and Gajigashkle. Yeah. Gyagare Gedo Aya Banda Zarya Dane Dana Ranzabe Gedo Baba Zambo Jebe Molamge Gelbo Baba Jambalajan Kerbala Janzalo Jinye Zodai Jajin Jedena Dezume Sheba Miye Sengego Dagi Male Deda Damjela Leda Maye Dame Jageo Zambo Jebe Molam Dodagi Gyalwa Damji Yige Mozumdo Shige Donye Lera Dobaye Gyalwa Gunla Rabdo Janzalo Doje Dena Donye Zangena Zange Zegi Vena Jobada Teta Jigi Yena Male Bai Damje Gyalwa Dagi Gangwa Me Teta Ngaba Mizi Gyamzo Na Yangi Yena Gyamze Dagonge Gyalwa Gungi Yonde Rabjo Jin Deore Shekba Damje Dagedo Medo Damba Jengwa Damba Dai Zinge Namdan Joba Don Jodan Marme Jodan Dube Damba Ye Gyalwa Deda Lani Jodbarege Naza Damba Namda Dinjo Dai Jime Bom Rira Nyambodan Kobe Gembaramba Ben Jogonge Gyalwa Deda Lani Jodbarege Shoba Gana Lame Gyajewa Deda Gyal Damje Layame Zambo Jola Debe Dodage Gyalwa Gol Chanzala Jodbarege Deja Jedan Demo Wangene Leda Madan Deje Yege Gyal Dekba Dagi Gizba Jinje Ba Deda Damje Dagi Zozorja Soji Jalwa Gonda Zange Ze Rangya Namda Loda Melada Do Gungi Zona Gangla Yan Deda Gungi Jizo Dairang Kana Jujin Jikin Domana Janjorim Sange Machani Gombo Deda Dagi Damje La Golo Lana Mebarago Go Yang Da Ten Gangje Deda La Dogo Beijing De Vejir Gobai Jingi Dunye Jobaya Dagi Dalmo Ramjar Zowaregi Chansala Wadan Jujin Jabadan Jizoira Kujin Zowayi Gewai Jungse Dagi Jizaba Damje Zobejan Chanjo Jingo Debe Sange Namdai Jojo Yin Jigden Dan Kanjon Choparegyor Kaya Majin Deda Ramyo Samzo Chanjo Rimbara Sange Jon Jojo Galen Jinan Jinye Bai Deda Gyaje Yonzo Dabaregyor Chanjo Jinwan Jujin Gyalwa Dan Sange Sege Rabdo Gangware Jo Joju Simjin Gangnai Jinye Bai Deda Dado Neme Dewaregyor Doa Gungi Jigi Donam Ne Dombare Gyurjin Rewan Jobare Jo Chanjo Juban Dani Dajo Jin Doa Gondosh Gewa Jimbarengyor Sera Gondosh Jimbosh Gewa Nai Dado Dani Rabdon Jongware Jo Gyalwa Gungi Jizo Logyor De Zangbor Joba Yongzo Zoze Suje Joba Jime Yongda Bai Dado Manyash Gyomer Jobare Jo Lai Gedan Lodan Nujinge Jobam Dada Me Genamda
Jawa gongi dana jizam bar damje kedo dagi jidendo Teji baro jila rabzon de janjo zini naya jimagyo Deba gana deba gyurba da deda male yonzo jangwarejo Leda nyomun dogi lena le dojin jidin dowa namzoya Chidra bemoi jime jaba nida namga toba medreji Shingi gyondan jonai jizamba ngizodong rado shivareji Dewa dalan jawa gongo jin jawa damje lani bembareji Shanju juba yongso zoze jin zimjin dagi shodan dombarenjo Zambo juba dani rabdon jin maung galba gondo jubaregyo Dagi judan zomba gangjo bai deda dan dadon jubarejo Lida ngana dani zimge gyan juba dada mola jidoji Kala bembarendo be dobo da zambo juba rabdo dombana Deda daya dadon jebarajo Deda dagi namya yemeyo Sangi zegi goven gombo na Ngozom dado dagi gyawada Mangalba gundo mishkyo war Deda laya juba gyachirgi Gyawa namgi dambe chunzenji Janjor juba gundo namuraji Zambor juba nambar juba Maungalba gundo jitbaregi Siba damji doyan gowana Zona yeshi dane mizenyi Tadan shira denzi namdora dan Yande gongi mizen zodogyo Uji denai doni jina de jinde sange mega sange na Sange segi vina joba la janjo joba jojin dawaregi Tedara mali damje jozo ya dazama gyola dezuma zenyigi Sange gyamzo jina gyamzo dan galba gyamzo jojin radonjo Sonje yela gyamze dagi ge gyawa gonya yela namdaba Dwa gunge zamba jijin ya zange zongla dadon jobaregi Dizon jibi gyawa damje dan gole sona rado gorwai Deda genya zoya mezela loe doge dagya radonjo Maon galbay damjin jobaya Geji jegi dagyan jobaregi Kayan galbay dezum zede da Geji jaji geni jobaregi Dizon jiba miyi zenge gan Deda geji jela dageda Dado deda geni joyola Gyumar gürbe namda dogenjo Kayan dezon dagi jingo bai Deda damje dendo mongparado Deda mali jana damje do Gyawa dagi jina kulanjo Kaya mazun jikin domana Janjo rimba zangyang koloko Nyangen deba rabdo shinda don Gombo gongye jon Danje oe kondo Zonjol donanda Kone goye debe do da da Kondo yonde jobe donanda Kondo gyaba jamba da gedo Kone give zona do da da Jaba meba gürbe yeşedo Shera da da denzin do da ge Janjo dona yanda jobareji Lege dona yonzo da zeje Nyaman don Kondo jambareji Loge dona dame rajeje Zamborju Done zobaregi Shina gyamzo nambara da jeje Zimje gyamzo dane nambara Jana gyamzo ramdon dozeje Yeje gyamzo ramdo dobareje Chuba gyamzo nambara da jeje Mola gyamzo yonzo zobaregi
Sangye gyamzo rabdon chuje gaba gyamzo mejyo chebareke kaya duzon jebe gyawa ye janjo jebe mola chetana sambo jebe janjo sangye ne degon dage male zobareke gyawa gongi zege dowa ba gange mene gondo zangje sa Keba de dan zombar jebe je gewan de da damje rabdong le da ma da igya nam da je joba nam da je na yong da ba mo zombo geba jen da wa de da da jan de da zombar jo kone gewa zombo jebe je jamba gene mola je barge Mangalba gondo mishkyo warade jawa male zobaregi Shuba dani zeyo magireje yonde nak Sezon me barejo Shuba zeme bala nene kyan dedanjo Tangjen zawaregi Namge dado ikyo pai chezon bar Zemje male dayan dejende Jizan le dan yamon da gyuraba da ge molam da yan de zamo Kayan soji jinan da e ba rinje gende gyawa nam labo Lada mi ye deven chodon jan jinge dunye gaba bulwawe Kange ngove gyabon dedene janjon joge jezo rameji Leje zamyan de başke bana Zona dambe jodon de gyoro Kange zanzo malan de dabe Dene nge zon danje bon warenge Dene jobo ngen ba bon waye Nawan da ye de yan de yondo De da nye baram nge de waran zo me zende De da le bon Gondo zambo deyan chinja war de da rinpo me do de jinja Same ngabo dagi de bana gange mi she wange che bada De zambo joban de jo na nyardo male yongzo jang warengyur Ishe dani zo dan zenang dan rik dan kado nam da den barengyur Doda mode mambe deme do inje de zombo gona jobanger Changjo shenwan zhangdo de nyun do zongne senje benzere den do de Changjo sangye angolo rabdo go donam de dan jeba dam je do Kaya zombo jebe molam de jangwa dane don don lo baye De nambara memba sangye ke changjo sonjo chola sumye mazeje Jambala bawe je tare gemba dang gundo zambo de yan de jende De da gunge je so dolo je gewan de da damje rabdong De zon je be gewan damje ge ngwa ganglan jodo ngwa de Da jenge ve zawan de gong kya zambo joje rabdong orege Tane jive doze gyurbana jeba damje tane jezade Mozo nangwa dae dendong ne dewa jange shinde rabdondo Dezo nene mola de da kya damje male ngondo jongware jo Deda male dage yonso kan jiden jeze simje bembarege Gyalwe gyamgoro zangshin gawa de badno damba shendo zeleshke Nangwan dae gyalwe nguzum do longzen bayan dage derdo jo Tene dage longde rado ne julba mangbo chewa chawjai Loye doje sojo namzo ya semje nam pemba mangborege Zambor jube molan damba ye gewa jongse dage jesaba Tene dowe molan gewa na geje jege damje jorware jo Kaya zamboy joban dinge be zona dai Damba gangdo de jowa dongala jore zinwana Oba mebe nera dobore jo Malan gyalbon de dan joge zo Dayen jowa gonla bezej
Gondo Zambe Gembe Junjo De Ngezo Nenama Dongbore Jo Dogon Gezai Jini Yeba Gon Jedai Jing Dijin Jeba Da Zambo Jeba Dende Zadone Gone Gondo Zambo Rekyore Je Oya Tene Gyapeka Gyawa Chambe Molam Maitria Gyawa Chambe Molam Boyo Ju Teo Pingazat Chokde Bina Gotana Jukuri Kaikere Tam page number Zestane Kashi 18 Bale page number Jibgya Sumchu Suruk Yale Chode Sumena Hai Jibgya Sumchu Suruk Teo Pingazat Tene Deja Instagram Kani upload Machosale Teo Gyanang Gupchukuru Kaduk Tena Dasa Zanshot Gyapkuri Kachabio Tale Ayo Yanju Gyawa Chambe Molam Yongcheshchani Sanges the Buddha of the future Yongcheshchani Sanges Tene Kone Molam Tene Taksa Gyawa Chamba Karo Jukse Gyazena Gyawa Chamba Taksa Tene Umbargawe Shinkam Tushita Intigyutle Sanskritina ko Tushita Zakani Shinkamena Jukse Kere Tene Ta Nam Pepsin Chang Patametle Filaljik Chang Zukshik Abdul Chimale Valley Nang Ta Titus Lata Pa Peshes Mano Takchude Ta Ngata Sting Mani Horayang Lomampo Jistine Tene Tus Levachan Tene Gyawa Chamba Pepsano Ta Sama Tantarung Sange Shaketo Bichos Putaro Manuba Kerle So Sange Shaketo Bichos Putaro Manuba Ker So Basanta Sangati Tus Puketana Buddha Shakemani Tus Porokle English no coaches Ira Zanopole Ira O Doctor Matan Sange Shaketo Tus Ponokju Then Yonchasane Sangespo next Sangespo Gavachamba Maitrea Kon Rele Oh yeah Then it also usually Pianza Le Gavachame Malambo Sange Gonlai Janza Loi Danzo Lame Dembaye Janjo Semba Namdaya Ninde Namla Janza Lo Nindo Tamje Doze Je Dore Lamne Rabdela Gashi Me Bandinje Bai Janjo Semla Janza Lo Semske Wangdo Gyurbe Nai Dagi Degba Jigesba Sanje Zemaren Jinezo Dagi Deda Shokoregi Dale Namba Zumgange Zona Zonesh Getbade Dagi Gonge Zavonde Dagi Janjo Mezejo Chojo Dagi Jingna So Sangen Choba Ganjongwa Sangen Kimbe Yerangwa Dela Dane Yerangwa Degba Tamji Shakboregi Zona Gonla Yerango Sange Gonla Janzalo Dane Yen Jodojo Jojo Dagi Jona So Zajo Dala Nebaye Janjo Zemba Janjo Jo Zanja Jibara Gormande Janjo Tamba Sange Shin Dedan Jibe Dodone Soja Gonla Meledo Jugin Golo Gogireji Chunga Jimbo Dahini Dongala Simjin Dajijo Kalpa Jiwa Zameso Juden Zijin Jugireji Dubin Damdo Jingireji Zube Zube Damjimba Chingwa Gongi Jindala Ganyin Jona Zizozo Simge Timare Gizbala Zange Namne Momenze Simjin Namla Jando De Zibin Zole Jorajo Zobe Sange Gangjo Dan Ganda Deda Majimba Deda Jizo Dalo Jin Janjo Jiba Jigireji Paro Jindu Zogene Dodo Zinjin Dajijo Moje Jubo Ngunjine Lame Zanjo Rigireji Mashkes Bada Minjon Da Rangje Manje Nemanje Namre Manje Manje Dongbe Jini Dobrejo Sange Chanson Jimbo Dar Zinje Manje Zomanje Kanza Manje Zomanje Damanje Bejidojo
Tanzin da girin zimba ye ngwe bo gong la mene bar simshe gong la mene do sena manje zin dong sho ngobo manje ba da ge long do sho ngobo danje nam je be jembe baro jin zo sho timge zol je shgyo me je zol je nam bara da dan de long ze me be zol timge zol je baro jin zo sho Samyana Jawa me longe kamdara meneshi Soban Jawa manje ba zube baro chenzo sho Zonde zambe zonde ke dendro lelo manje shi Dadan tembe lezem ke zonde baro chenzo sho Shkuma dawe dingzen dang bawaran jawe dingzen dang Dorje dawe dingzen ke samden baro chenzo sho Nampara darbe gozon dan dezon nyamba nidaya Rizon ozon jeba ye jera baro chenzo sho Sange gonge ngaba dan odan zivje barwa dan Chancho sembe zonde ke dage samba zogyore je Dedar jeba jeje je jamba jadan demba ye Paro chenzo zoje ne sabje bol Rabne shoy dedare gezbe sana pame genyalwa yeda dondra lamay dengele na dado bonze ne gyalwa jambe gomba ni göre je galdan jizge bodana gyalza jombo gombo jo sabjo ne ben jongza ye jinjo dero shkewara sho 겨와참배 포트니 진칸보 포장보다 갈든 추스기 포장 주로 버리 진칸보다 되나 인디교 어벌거 신금 인디교 타래 또 버버제 처럼래 되니 아주페가 되니 나당 세상에 실린 테스팅니 어스마다 팀이랄래 세상에 지핑아 자줄래 당 세상에다 상마시서 놓발래 세상에 마시스간 마니스콘 뭐 유도 라다슬람 보조 정매시서 놓 이나이까 대장이 인스타그램에 가고 볼 수도 있더라고요. 인스타그램에 가 볼간 보 209 되니 이난쿠가 알데와치니 몰람 데스문두스파 집가 니슈사피앗 Jipkya nishur sabgyat takaguna tene ngonsa sangi ziks kushe zudu Jipkya nishur sabgyat English nango 428 dewa jipkya nga zad Jarswa Chinese Hindi nango kore dunchu Jipkya dunchul dongyat le 478 Bonspasal 478 Nik mansang chun sumbale Nik zili sumbasang Tonru palparia Zabi kaspochuru 478 Nibia Jipkyal dunchul dungyat 478 Dewa pinazat ya jo Khonsa sangi silin Tene nga tadiri meditation bo Session sumchu chen khayli Gyopsa chokso Ema manzara sangi Nawan dayas daya Zoi joy doje jembo dang Yondo senpai doje dona lai Sangi jansen ba me gorge agor Deshge manzara bado me ba yil Dewa janje zawe shingan der Dajan dena zempe gyurma dash Gewa jangi barma jubaro Terosh gene nangde jandon shon Desga dagi molan dabaye Chokche sangi jansen tamjage Gengmen drobare jengi labdoso Daya da benzande Awan boda naye so ha Ema ho ngonzara sangi Nangwan daya daya so jo Doje jembo dang Yondo senpai doje dona la Sange jansen ba me gorge go Deshge ngonzara bado med ba yil Dewa jenje zawe jengander Dajan dena zempe gyurma dash Gewa jange barma jebaro Derosh gene nangde jandon jo Desga dagi molan dabaye
조주 상계 장생 담자게 개면 로버레 징게 랍도소 다야다 벤잔데야 왕보다 나의 소하 에마오 원자라상 나와 다야 소조이 독제 전보당 연도 선반도 전도 나라 상계 장생 밤에 거기고 대시게 원자라 봐도 맷바일 대화 전제 사회 신간들 다잔데 나 잼베 결마다 에스게와 쟁게 바마 쳬바로 대로스게네 난데 장동조 대스가다기 모난다바이 조주 상계 장생 담자게 객면 로버레 징게 랍도소 다야다 벤잔데 아완보다 나의 소하이 초대교와 세제공 손이 졸라이지랑 다게 대좀게사바 공조 som라 좆밤보 결베스탄반 벨결에지 개와 셈신 건랑오 조건 상겨서 결에지 개자 담자 직디데 다전 결라 민결에지 진니 다네 조조데 세레난 맹냠도 베센데 사조는 결에지 남시 zembe görmadan deva candır ge görece skena balme gacede alözden de la sangejo canjo done ceze don dolbendo tembere şo el deva cange şengamına sangya obame bajo molame da ben dongzaye jinjo dero skever şo 되네 대접 인스타가 주모하니 당수 때 숨겨급주 그리고 트리는 전에 되지 핑하자 되네 주모했을 전이야 오 소나만데 담제세 바니 domnenis bedana bamjede skega nanje balan jobaye jebe zole ndo dolwarejo jambala bawe jedaren gembada gondo zambo 대양 대진대 대다 공기 제소 달로 제게와 대다 담제 잡동 장조 셈조렘 보제 마시게스 바나시게 겨레제 시게스 바냠바 мет바야 공네 공도 벨바레 쇼게와 데스게오 공소나 예제 조조네 소나 이제 레종에 담바고니 도바쇼 예주 두지체 정말라 되니다 아스마나 모데 주시송 땅하다 메리르시 주네레 간타 페이지만 루스미르 그냥 비디오 반chen 볼레 되네 스피크 잉글리시 나 섹티 준 제주나 이거네 겨라 스팅 스타간이야 다상이 녹 스팅이야 스타간 겨라 받속릭더니 한 레스포츠를 가시 유티게 되네 코문에 양 하고 지스피야 잉글리시 나 섹티 준이래 la danse na takomeka ni tsabe jun tengena mona kenan pa la danse na déjà ni juste no parler ya je teni tsukomaka dewishin buji kyonze de chunji hagomago teni I homba keteno jinas no kle shamata jinas so teni sumena ko namstok sama met kan sonte namstok sama jisipia tosa semena ko samba mida kordu sono pote sama teni met kan chispele jam chisipia teni jinas teni you homna concentration on gala channel simba circamet kan channel ya you metkamet kyokoshi senok ju teni ngata dasa o sanga dorji tekbena wajrayana liniji na teni chagechimi luxulena teni somma zugumeteni jinas bogoman khale somba dasa I tu speak mi matsamala panok mi matsamala panok somse ni mingne lapsin teni zoshik 춘지 경озat ale shanma zoshik indu doktor 춘지 indu ale teni dudunbeka borasat yeah. So we're going to do meditation now, and the meditation that we'll be doing is called shamatha, and in the Vajrayana tradition
and in the Mahamudra lineage to which I belong, this is the first meditation that we do. And the meaning of shamatha in English, the translation would be calm abiding, yeah, to calm your mind, because our mind is always turbulent, so you want to calm your mind. So anyway, it's very simple. The only object you need is like something round like this. Something round, can be anything, doesn't have to be exactly the same. So you just put it in front of you on the floor, not very far, maybe like, 2.5 feet away from you. Yeah. So I'm going to speak a little bit in Ladakhi and a little bit in English. Yeah, keep changing it. So tene dal isu kampa kirdena sama pata kya kampa kirdena tene kampa goma yunma hale kampa yunma wo kampa yunma borches tene te khatok pe kampa tene yaspa borches so hale goma yunma tene te khatok yaspa borches le. So when you sit, the leg has to be crossed, yeah, and the left has to come first and the right on top of the left. In Buddhism, the right always dominates the left. At least 99% of the time. Maybe there are some practices where you have to change, but most of the time the right foot is on top of the left foot, and then your left hand, right hand on top of the left. Lakpa yaspa yun me katoga baraz dia panka baraz jumi ji chang me khe changme chongyana no chogosa no hale. Oh yeah. Tenish ketpa khatang bolle. Ketpa da tosla khatang bolo sam ya. Khatang do. Your back should be straight, like an arrow. Gotsik, yunjiko. There shantu maguyan. Ale shantu mazat. So you have to keep your head a little bit crooked, slightly bent, yeah, forward, so you can gaze at the bindu. Then you make bindu ka. Your eyes should be half shut. Body absolutely still. Chest should be open. You chest open goes on. Open goes on. So your mouth should be a little bit open. The tip of your tongue should touch the palate above your teeth. So three sessions we will do, and since the time is a little bit on the lower side, what we will do is like maybe we will do 8 minutes per session. 8 minutes, 3 sessions. 8 is my lucky number, so we'll do three sessions, 8 minutes. Yeah, Joe. So just gaze. The timer is already started. Gaze at the bindu in front of you. Eyes half shut, not fully shut, not fully open. Just gaze. Your mind will start wandering. Bring it back. And make your mind sit through your gaze onto the bindu in front of you. It's very simple. Simba ekdam chanok liwawa. Simba iwawa korzane teneyam loksikionste. Simba goni geva chamajuga loksikionste tene migir gutte dunbegat gani deushin bega barasat. Body absolutely still. You may be hearing some noises from outside. Don't focus on them. Just gaze at the bindu in front of you. And if possible, keep your eyes open as long as possible, yeah? As much as you can. Keep your eyes open. Half shut, not fully shut. Half shut. Try not to blink, try not to shut your eyes. Only blink when it's necessary. Kashik Gavana Juxi Yudo, Kashik Leni Juxi Yudo, Kashik quarantine in a Juxi Yudo, Kashik Kampa Juxi Yudo, Kara Juxi Yudnam, two Kashik Hostel Yudo Darum, Kara Juxi Yudnam,
정말 고민치시노. Hey, anyone can practice. You just need to do it. Body should be absolutely still. The mind should be absolutely still. Placed on the bindu through your gaze in front of you. The bindu shouldn't be too far or too close. It should be roughly 2 or 2.5, 3 feet on the floor in front of you. It should be visible. And you should just gaze at it. Just gaze at the bindu. Very simple but difficult to master. Because your mind is always restless. Your mind will start wandering immediately. It won't take more than a few seconds in the beginning. Eventually, you will be able to focus your mind for longer duration. What this does post meditation is to calm your mind and to free your mind from all kinds of discursive thoughts and busyness. You will feel this total calmness. But you can't move, you have to be absolutely still. All you have to do is gaze at the bindu in front of you. Make your mind sit onto the bindu in front of you. Mikpustase juksu. Bakkamsın. Namsto vročini mitkančano.
Simba Zapigi Wachano, Zapiga Wachano, Yalosaka. You just have to gaze. And your mind will be so relaxed. You may even feel drowsy. You may even feel like you want to sleep, take a nap. That's because you're rested inside, within you. Your body is not resting because it is upright, it is in a difficult position, cross-legged and all. But your mind is totally rested. The mind is more rested during meditation than during sleep. When we sleep, our body rests, the mind is awake, subconscious mind. That's why sometimes even after 8 hours of sleep, we don't feel rested. Yeah, Joe. 8 minutes, minute get. Take rest, just rest a little bit, and then we'll do 2 more sessions. Rub your palms, and then just heat it up. So, heat it up, and then place it on your eyes, with your eyes shut, of course. Now what I want you to do is to feel this calmness, here. Not just here, at the center of your body, but through your whole being. You can feel this calmness, so relaxing. More relaxing than sleeping, actually. That's is zigzam. Isu kushkit pongchale. Serga tsama metkan chachin. Ni dansama kamsang chachin. Jipezena ni tangzane semba turung langsu kyakle. Nam tanglo semba mine me dewa subconscious mind zano pole. Tezane zuxpo ngal sustu kyate semba tezam ngal maso kya par tepi par ngatantene nit kantar gyat gurik tana tarung ngal kansu soramira. Oteona. Hom gemla semba ale zuxpo tsapik zukta 8 minutes. Again, right on top of left. Bainka burchis. So, shket bakatan burchis. Your drishti, your gaze. Don't be douching. Samanya buchos there. Everybody, please. Do it together with me. Whether you're watching live or whether you watch afterwards, doesn't matter. Sometimes you realize your mind is very active. Sometimes you realize your mind is so calm that you may feel drowsy. If you feel that your mind is very active and always distracted, going after thoughts, that's a good sign also. Because it means that at least you're aware of your mind following the thoughts. But if your mind feels relaxed and you feel drowsy and sleepy, that's also a good sign. It means that you're able to rest your mind and that your mind is calm and rested. Barbare samba mampu kornam changmekya. Barbare samba mampu makora medium ki soshichanam changmekya. Samba mampu korduk tahala, samba mampu korduk samangela nokle. Chipezene kam se kam samba korkan bo pata sonte nokle. Agwa. Samba korkan bo pata sonte nok. Bena go kimsa yutkan bo pata sonte nokle. Düzgün kimsa mato anok. De gandagi sama mato anok. Ta dasa kam se kam semena go yutkan samba wata pata sonte nokle. Ta samba yang madokshes ngal suste.
relax onde 니동 기차라 당기지 당고시라 감성 니동 기차라 미간 좀으로 선노 당겨라는 거 되니 메디테이션 와서 주스는 거 알레 감성 손대는 거에 처음에는 믿고 맞추마 죽스 쉽게 보면 갔다 버잖아 그래 your back should be straight 디뱅잉이랑 samala excess choose 미라 yoga choose excess 지동지 중요한 놈에 잘라만 보고 싶으니까 되는 숙소식 상태잖아 그래 뚝냐는 거 쉽게 바깥 안 보이는 거 때문에 이제 뚝지 상관 좀 보고 뚝지 상관 하는 나스 동전 요거 숙소지가 뭐 노트시는 볼래 노트 zambu 짝세 zambu 스틸이 zambu 그 좋죠 ondoble 장창만 실이 가리올 가지고도 글라스 가지고도 एकदम 착착 ondoble 대쪽신 카르지게라자 제스 엑세스 게라죠 제스 밀루즘 부시르경선 왜 달월게 난 주르월 추상간이 밀루즘 부시가 다시경선 자 간다직 마부전에 간다니스 대사마 주고서만 여가주는 엑세스 주나 우스포 도시스 파라노 공ገብ서는 도시스 파라노 그래 자꾸 교환하고 소스펜는 거 잡부라 때문에 교환하고 자 되는 거에 되는 룽 또 대성마 감성 무슨데 I'm just saying that physical fitness is very important for good meditation because your body is like a vessel. Just concentrate on the bindu. I'm going to be quiet for a little while. Just gaze at the bindu in front of you. चामासा थे मिनट के चमना न पले 8 मिनट चूज कोल चे सोशी नो बोर चामासा गिव अप चामासा पम्मा पा स्टुंडु चूज दुगले सेक स्टुंडु स्मचने जामा न पाए इसके पाजुमर कंपाजुमर एकदम स्टासन दियामनो सुमयोन से ओमोसा न कोमना लावर मिंगिर हुई दिखाए यो में सिरकन सोसले कुले जानो don't give up. If your body is getting fatigued, if your mind is way too distracted or drowsy, don't give up. Persist. Be diligent. Only through constant persistence will you be able to master sitting down in meditation. If you just give up because you have a small pain, you won't get used to it. You won't be able to train your body, train your mind. mikmani matsumele porque paga tambor sus pogul magul pelo kuju na samba mata samba guni kan samba mata simbo ima wachana losko chimi chun suyut na tsame chungena no e porque pa pugma zumo na kursi ga tunli ona porque paga tambor chis bas
miskan oks ninjas. Tini chikpo zor bhoman. Yeah, 8 minutes. Young minutes get. So relaxed. Sambo kurchaman. Aziksam. Kazukrak taksa. Teni itu chusang le cerka yongsan kazukrak. Pame cerka, chugi cerka, makpe cerka, name cerka, pene cerka, silchisi cerka, zume cerka hale. Oh, tiu itu chusamana. Tezane, tene kazuki harakle. Ika pura nankan tsukshe, cirkan tsukshe mchele. Ta dasa sang besi sukspa sang besile. Ngichi tangna samsale. Ya, session zumba, jamak miruk. It's a new burin. Minashma burin, timirale. The last session I'll put for 5 minutes because we don't have enough time. Minashka. Stenis timu up tanga tatsik mari chun hele. So much was it, hey? Everybody please meditate together. It's only for 5 minutes. The last session. Omgyapsani tsosla yun tun. Ma rimo omgyap gosamana tene sembayang kane kara sonte stor chanole. Tene sembang zengal chanole. Tsosla minute get minute chu zorik. Nyun just sebo mampo josana kata jingishi. Shunjuma minute jingishi break porte. Sapek lance kampa alla porskans te chu jidon donte. Chamen kayango ne meririshin jushis. Meditation has to be in short sessions, multiple times, because you need to get used to it. You need to get used to sitting. You need to get used to sitting your mind onto the bindu in front of you. You shouldn't meditate for long durations. It's counterproductive. You should meditate for short sessions, but multiple times. 5 minutes. 8 minutes, 10-minute sessions. And you should keep a short break in between, half a minute, 1 minute, between sessions. And just gaze at the bindu, and don't let your mind wander, don't let your mind think. Just gaze your mind. Try to place your mind onto the bindu, as if you are putting a book onto a table. Place your mind onto the bindu. Don't let it wander. Simbo. Choksajiga kita bora chosla. Intuition biga chapurchisma chang kyakle.
Okay, let's stop here. 다 참고된 레지주는 전부 circuit minute 좀 루스미르게래. So 인왕 정미켜라 더 생이 증이랑 몰라 냠포 장치세 배주스는 봐 이스닝이랑 원 준죽세 더세 라이프 서티스팅이랑 다른 직주스 세션 가식 줘서 돼 거르죽스였나 증미라 되냐 정말 쉬어줘서 다서 라원이 망포지 로스시켜도 되네 정말이 몰라면 데모 주sel라 다시율라 로스 주르치세 몰라면 오야 되네 이 록다운 보고스 파트 테스팅이 정말 보고스 봐 tukchise rewa yot mimang sama itu yorak hale sama itu yorak tene sama nyabu tukchise rewa yot testing tene shkota zadika sama chushya mashkot hale sulja dunin sama le jule tene mande jele nele tukchiche tsering